Pemirsa kasus positif COVID-19 ring Denpasar kekantenang saya ninjap. Kanan puniki taler mawasana ring kewentenan bed rumah sakit saha ring genah isolasi terpusat isoter. Kuningan taler ring genah isoter sampun keanggen kantos 10%. Punika mawinan Pemkot Denpasar mewali ngawahin kalih genah isoter. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Kota Denpasar, Idewo Gederai Mausang, Pemkot Denpasar, rau mangkin sampun gayang lelima genah isolasi, sane wantah katujuang Majang Kramo Denpasar. Saking lelima genah isolasi inucap, tetiga genah sampun medaging 100%. Kuentenan lelima genah isolasi inucap luwire, kali hotel ring jalan Cokroaminoto antuk kapasitas hotel pertama, wenten satak nanggunem, wantah kantun kosong 6 bed, Hotel kaping kalih antuk kapasitas 1 second bed tur wantah mesise 3 dasa 4 bed. Selanturnya genah isolasi wenten ring hotel Jalan Veteran antuk kapasitas 100 bed taler sampun penuh. Genah isolasi tiosan ring Badan Pelatihan Kesehatan Bapelkes Provinsi Bali sani nyiagayang 7 dasa bed tur wantah kantun mesise asiki bed. Punika taler indik wantuan provinsi ring Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan LPMP Provinsi Bali antuk kapasitas 100 bed kejantenang sampun penuh. Deurain latarang saking kuentenan telungatak ulung dasa kali bed sani kasiagayang wantah kantun mesise petang dasa siki bed. Nanging Pemkot Denpasar muali molihang wantuan genah isolasi sani magenah ring Wisma Werdapura Denpasar. Kapasitasnya nih kantos 1 sia dasa siki bed. Dadosnya nih rau mangkin bed sani kantun sayaga kantos satak 3 dasa kali bed. Deuraing wawohin tios ngelaksana yang isolasi terpusat berbasis hotel. Pemkot taler ngerancang isolasi berbasis desa adat. Pengawit pemargin nyane pacang kelaksanayang ring desa adat penati. Asmara Putra Bali Pos.